Kendi Easter Sunday City digo pettego che lucia ugo die Gesù Krista rilasce gada salanu ukeni siro che penove per shogaje zasi buchidi tego rishi thalidi che ze che chashile dome Tigi ke ba ke krini pu no tie di soja vir kurzo ke jibo bi he go tsla shidi he go vor nur shodo di vor le de sala ke tezi bi ntse we ndun here good friday here no ke sie penye wade mutie Easter ke puma Good Friday here ke puma penyo wade mutie Easter Sunday here ke sie penyo wadi relasi de ke to leshnu jisu die pugeje a chau ke to ke hero isi ke je ho che zigeli sugosela krala yamu Ntezi awe noe ke puma muke sim ho kolidi rilasi ke dala hego nginu ke puma basa mode mu ke sie basa mogeda sus pele ke kele milazo we sus muli de we mato ungozo ke je ke krimu ke meje mato awala nrbi Ursuligivi che per non voglia Gesù pralagia mus che mi di ego tie se salano vor nel shodo di vor balide ego mato chuvuga do pet tego no non to ego crohishimu moz lili che sunu che prelete ego tie shamoro sanctuary quargue Easter cantata balido No, Sali ki tzadie, tejar kurzo gaje pise hego, krisargo, progeshala, ke tezi bin ziyawe. Zi doshe non togo, urgola she, urgo chathala shidi, urgo Sali tejan, Sali ki tzadie teja, mumha, nurso gaje mato, shige she haunu. Hego kernugo buri, Hego nili, mu hego pettegori sunu, unke kringu ke meje, perkala ke sageli, tipo, chili ke do mengoyawe. Siyo hego ke chago nu, hego kageshigo nu, siyo hego ke luja puke shetiri bado, ha pettego nu nonto, hego kruhila shiji. Unke thodie, ke puke nigori no krula shiji. Pastor Nino Sherry Crochele, Higo Petegori Crohishidi, Ndiu, che Puker Petenu, che Leo no Mun Mozaput to Gajan Higobu, che Zala Ledi, Hakesa, Musageli, Tejaga Samula Casageli, Chertinu. Sio Higo Heidi or Sokehuno, Homie, Pulpit Gishirdi. Puti sesya homiliro ke ngunu sheri ngu ke monu sheri uto mesenu meridi ke kru ke hu kroisia no epete simunguba salanon to sugunu sheri pete gori kroisili siro hego hakia ke bago siro sizukumo Sunday school nuriba nagami skurtori ke huba Sekim hedi uto u ke bara ke ba u ba u jinu shiri sur ke hura bo shiri ke zedi ke mathadi nurso ke ba bo pe temho unto he go kruhi shikeliu chile thine higo ke vi ke ko ba mo ke chla ha pe te bien pele shiri Jesus Christa hi go rageliu sanu chashwe amen
Ukela kelio, kitze haunulhu vorketze, se denunu sedze kesidie, pesimu pulala ketze vakekrangulia. Filipi ko lesunu, poe upo zetio. Deri zayo kawadi, potio potsa kemetiosa, ke di bau vawa di ukivor. Luk mu mati diele ke vi lesunu, ngukelie poe kitze haunu, luketze mie nyonyotsa, mu po penyo kelie ki, temie ko porosho. Ke koto ke diu meye melio mu ko ke lie sedi nipu zanhie Jerusalem nule siriza hoyose memo tozodi cruz chepiledi siese Growing
Temie category usedebu ni pre mo uzebu ni pre Second here ari hawa asedeu adzeu mo akel hujapuwe kedzeketofa se kikubono no husher Krista ke peleno tuyaga mo kikubono jukremeze kikubono no husher Sla ketza ki diga why ketza hatu akel hu hasedil hubor ki di abu zof ketza hayizu bunun hudaga ki di akryogo ke peleno tukemo podaga ki di apu jukremeze resedaga ki di jukremeze tseliro vordi kitike num hakeva kechekeva hava hakeva keni puritu modayaga Ketza hakwa sedi a pasewa. Meke me hu ke me ngunol hudi a. Ki di a fani a doza a cha kriye. Meke tsatsale lodi hitu daga ketzele di a pasedu. Ki di ketza sedi. Ki di abu no private leseki kono prelemoga. Ki di abu tuition zele moga idi leseke prenuri mi tsole lodi. Ki di ga ketza sedi a ketza bo. Sike ba dono hugo ki kru dono. Pulhe ke vito, putsapumo ke vito, ashizu, metri kasabadi nyalada. Ki di kenya bosela ki kuno lavoraga, ketsedi, aketso, atuoshidi, ki di ga ketsedi achuve. Higo ki krudono, adzirive nye, Kristami tsele ke rietoze di, zilufele ke rietoze. Siba di relili di, apumo ajinye tenu ke dilie. Punye, Jisu Krista libi, punye ke lake liu tsele, zilufele. Sidi kezedi kiku ke vibu tsapa mi punyo ke vibu tsa apuri sidi kezedi kiku higo nis sedi luka partiu no lega mogono apo cancer tsala lena ki di haizu lavor daga ketsu susedi ki di ga ketsu sedi ketso lelen ze ketsu siba pe chamodi tiche bo she po hatsakeli she tiche bo she puti volada po semor sho big abati bono higo keni thoti bono Krista ke pelesu ke kiku ke mengu thotsa ke banu sidi hoke parno po petivolada hugo ashizo nyali ke dala tefumi bo kiti ke nubadi po temor shodaya po ke khamor shodaya po zevo theke morsho ike ba morsho ba ke buti bono po petivolada ga volada ki diga why ke za sedi apasedo deri tie ke zo why ke za hawabe ates be ke penyo vorli Ates seker nyobino abono kutune hudi kradi ke chakeme vono vorne. Ates sebi abuke thodie no suvorne. Ates sebi abuke hupenyo dil hulie. Ti ala tenjaka zat tobusa ake hupenyo dil hukeliwe. Ke hue arzo tsake zivi pisa. Ke hue a heke zivi pisa. Ke hue arofe dodza tsepe vi pibi atsasa. Ke hue Abu ke peleno tuzu zomoro ke shopie a chata pe vi pisa sela tie ke zo ke za ha ko ha pe tewe u hwai ke za ha ko pe tewe Allah vi ke da ha pe te Allah vi di Allah ke vila tse pre ke za asu si ke metzele de tie ha wa la no no hwai ke za ha we a tsebi abu tie temye bo tsele di share ne kom hanzo no tani tie zwe va bu ha ko apim ha ke re thobu tsdi a lady hu der tie we ha ko ya ake niu mu ake ko ke da asu silie romi go tu te me theta me fe theta no bu ke za siro u ko pe nyu fe kria ke jako bum har la ke le go la zo we ke hu bu tsi shiri u ze ke vila prezo ke zo we si ba de isi tie atola ake zo ke zam ha ke kribu liro ke ja thobu sa che penyovo chi di akribi hatet desaga ake pumami boze ake shoket mi boze deri poki deri arali lega chi di akribi haimu chi di arali lebi haikada haiga che za asu se di chero ake zoba ake hurra di penyade ungo che zum hatto ke kratsi bi ake hunu sasa zero ke lubuno no apu hero ke lubuno parli ke penyova ats tisa pu atsamur hisa atsepe vipisa Ar gosedo amen hibiotso sidi po asemo ke chopete bi aprazasa somondo punyo Jisu Kristabu ke meje pidi ake pumala po je pe cruza sidi po ake pumar halie
Kemeru puni le de tie kemeru su ke chache de le ke chache kemeru su piazza ke sa akim hidi ke penyo vu teje zole duga asla shiri hanwa thale liro ke penyo vu ke khiko lesa liro akra da ya ki midi pu ke khipu tile duga al hu ani ke ba se ani ke ba tsumur ke ba mha pette ani ke ba ko pette akivi ke kono kralimo ke penyo ve me thu piazza ke sa zo romi ko tata sera ke nye sera tefun ke zogi zangu ke le pu thu pu nyo zo ri kremo di u pette la khasharo bom hakki kripette po nyo sa khasa u zmo do me isi su pu nye krista u ke kreno no u cha ko seta lividoga ke meje ke cha mori unu ke hu ke ro ke cha mori u pe chepen ke cha mori pe kri ke cha mori me thu ke cha mori ke mi che mori je chame ke siri ke hiri tigi dilyemiri me ke khai ke chogori je dogo mori the si vor ke tokori ke kokori mori ke re kori ke suri mori chake shogodo mapuri unye pu krista jisunu ke tyo u ke penyo u ke kriu no u chak kovali kenje ke ta asit tu badazo isi cheke sa ni go mi am hidi ni gori ki diga ke so ke ni go ni ya li ro ke penyo fa dira kalasje u ke krigo kalasje Asher,
Puo pe sie ke wa hao sho thor tso sewa ken he ke liu pe jopie plus ginusie siri po se hao ke krem hatho ke jivitho mu kha po kha chi pe ro tho se Every heart has moments that we wish we could forget. Some deep regrets for big mistakes that stayed with us and haunt us to this day and just won't fade. So many different stories we thought could not be redeemed, but it's against our darkest failures we start to see the beauty of the blood, the goodness of this grace, mercy undeserved that could never be explained. Heaven's best takes all the scars for the worst in all of us. That's the glory of the cross, the wonder of His love. That's the beauty of the blood. Oh, what a thought! Just a single drop forever wiped away our every stain, and with its power, every chain that held us now lies at our feet, and we stand free. That's the beauty of the blood, the goodness of His grace, and mercy undeserved that could never be explained. Heaven's best takes all the scars for the worst in all of us. That's the glory of the cross, the wonder of His love. And that's the beauty of the blood. Forever change, and I stand amazed by everything He does. That's the beauty of the blood, the goodness of His grace, and mercy undeserved that could never be explained. Heaven's best takes all the scars for the worst in all of us. And that's the glory of the cross, the wonder of His love. And that's the glory of the cross, the wonder of His love. And that's the beauty of the blood, the beauty of the Dear Easter, Jesu Christa
给新的女伊拉西个达让好哈，我是作为，我在不在也彻底伊拉西个里，我给普马的女，乌哈个里，我给你发pra，现在里的我不带个在给你了呗。我
tiêm học cái người kia tiếp bao nhiêu điều mua ở có nhau bây giờ khó liệt mà chia sẻ thảo điều cái chất giá trị đặc sắc liệt chữ được Fesa kopo kire tepenu mefe ponu puketse we popele ketse ko gi poke koki depo zadi hatsabaya shi ketse silitio ke penyofe ke ko hause ke senunu Christa tsepe shiledi pobuti gi pozata bate sidi pobu ha ke khaya keza siro ke ko ke ni tiu ke komu ke di ke tsepe temhose mu theza pette kumho jako ketse theza pose je do kel hu ko rabi zamona theshe kel hu tiu nurisa His grace.
still empty, the storm is still rolled, and you're still high and lifted up. You still see the wonder, still stand, love still flows. The world is finished, God still knows. The grave is still empty, the storm is still rolled, still
u ke la ke liu thi ri se ke ta la u ni le khe po se ta zo ri po pu ke se dioi po ke ri nu ri la se de u ke lu nu ke re zo shiri mori u ke pele do zo ke ti se zo ri ha pori u ke me ra ha ko ke ve bie pe so wa le ho ke kri la mon we jisu ri ke ba pele ya ke zala u ro fe se le di ni pu ri se te mu por ri se ke ta la n ko ri ri le tyo ti gi de leo thenu mi kro po jisu kha pi ke ze me kro ke ki ke tha ko ro chri po ha ki ba mo te po ri se te vo di po e pe tha ke le ko ki po ni ko mo ze re galil no vo da je mu ni ko sununu po ngu le tyo ho i ze pu se che i si mu po kim hu ginu za ye chdi la ke vor ni n ko ri po ngu tyo pette she petto di che me sa i di frise che ta conio mozza no che tu pretio I'm forever grateful for the mercy I've received. My sin has been forgiven, my soul has been redeemed. Someday I'll stand before the one who bought me with his blood.
Dikepu passage mejidi kathodia presidio. Mati to te mepfetata kusopununu ker. Siro sabatita di zadodoja terin he disotieki Magdalene Maria mu Maria ke krive unye mekru me hoduovo. Sitse saki ki kisha ke mer riecham hai vorta. Siro nipu dili mepu teginu tsudi ke tiu pu ke tuwadi sigi bata. Puongu pie tikemela tui mu pu feni krapie pekritui. Siro rukupo umicheva pezo di kesemiem heva jeta. Deri tigi diliu tenunieki, miche heche, nie mie po guwa ke tau, jisu fatio ke tsasiba. Po haki zamote, ke krila muna po pu ke satioi hilasiete. Vor di po ke zatsu mehoche. Sidi rukrivo poe petakiliko ki, po ke sienunu hilasiete. Mu po nieko mhodzaria to galil no votaje, mu nieko sununu pongulieto ho, si sheche. Hare, nieki pushete ho, sula unye miche mu unye nipie mhapoche, di tio ke nurhi me kruche pradi, sukopie poe petakiliko ki putio tavota. Sitze jisu unyeze keselia disia, ki vio chileje, sitze unye po ki pier po pi biedi poroshota. Siro jisusi unyeki nye michehiche vo asize kobu galilnu volinu sheche uko sununu angule kyoho sita. Po haki zumote ke krinamoda po puke shetui filaside vori me hochi ke ze ke nure badia ke chaputsalido dike ba ke masa ke krinipu heko ke te zero sho se di motsunu forma we nipu no heko nipu mfoke vori heko bu mo ke liu tsaliji nke ri die hodu no chedo heko rotse ke sana shiji no subushi ke cha heko bu ndi ke pu ke ndene heko bu siji Hilasi kata ke ko buche do heko tsope kosaji. Hilasi kata ke ko buche do heko krisaji. Hilasi kata ke ko bu heko se banichi no sa yichinichi. Buti bafda hono ndie ke pu kern no nipu no abu nke ridie nke ko de puli gibi ke ko kapya tsha krisaji. Kern zemi buche do nfe sisha nfe herna ke liu tsinichi. Apette kabin benidi Jesu Christa hakeni zone chayewe. Amen. Jesu Christa urhakiri zanu chedo ke zeni puru shoke ba pette ko ke lucia ke ni isrzanu ni ko ke lu pressure ke cha sese cheyawe so chedo sinje kargo ke che zali ke zibi to ko sedi japutse ke serbi mo ke nemi bu teja ke sa mukili tsokola ni ko pette ko bijiwe ni bu bu chedo teja ke sa kabi ni ko ke hupuri sese ke li sese cheli tinda Uke penefa Jesu Christa hilasi keta por hilasi de por hakizmo keta Jesus chedo ti sahoha tenumi kropo givor keta uko sismuli zahoyu po voketa ki mi fopo hiniker tsidi shepo aki temi ha sheda she ketum hituya she asin thorbale di po akipu sala apo de keladi susili keto we kesiu pidi zeke seke shiginu temi sheda rokim hiashi susili ketsodo je answer die kalasi ke to asu bamode sidi apo kipuba hilasi ke ta hoha jisu hilasi ke ta hoha ugo ke la ke le mzeu mu ugo kristami ke pele mzeu zo ke cha sisu muli ke tone she pu ke cha jisu hilasi ke ta na nu ugo tie uke mer ni dil huli ke vi sisu pusha jisu ke sinu hilasi mo to liro ugo ke pele ha ke me thyozo de por hilasi ke tala tie ki zha ha no ke hunu shiwi mu vor ke to ke hunu shiwi ke pele mir bi mo di te mi pete u ke me repo funi ke vi mu so se huli ke vi chakrap ke ugo tsawa ke ta sa singuli dili ke vi le se go no che do jisu hilasi ke ta je to pray ke se ugo ke thole se die go ne provoliro se singuli do Puri krizaza ke cha vatsa ke cha hokra hotsa di tu ke se singuli che do mathile sunuliro
jisu rila si ke de tu ke shne vo di thenu me kropo le pe ko di tu focus su di tu ke o ko su nguli mati tu te me pe te tha kuso po no ke renu rila si ke ta kristan we o ko ke me re me zeu zo ke the reason Christ the foundation of our hope ikeche o ko su nguli mo ha ha zedi che do cha ye die ke thon do ke pusna cha ye ke ri li ro rila si ke ta ke me re ha the resurrection hope how haniro favor ke tsmi ko e susa nguli ke vi ko se nguli kuso ponu te ze tu se de ke chenu ti so par li tse sabat jatsi da di jadu do theri ni ja ke ri nu mikropo ze tu se mu ko e mikro mo to for ke tse se nguli Magdala Maria mu Maria ke kripa sidi matinu liro uniza tupe krisha mu unieno mekru mohoto vor isi they went to look at the tomb mekru mohoto vor ke cha singuli Mark lesson liro Salome zari tusha so she Jacob no jo Maria zari tusha Luke liro Joanna isidi chuhas no zo chuza no zo zari tuke cha uko singuli Teno ha ko haliro Galil no Jesus meji vor ke ko jem ho poliro su singuli do mati tu te me fe tetra ku so hipingo sorunu mati me fe tenie ku so me hipingo sorunu Magdala Maria mu Maria ke krifa unienu Jisu pie cruzgi gupecha ke tsiki ke peche no me hotha isidipu teno mi ke krasu ke athadi me ho deri bible ne unyeza pu pe krisha Magdala Maria mu Maria ke krifu unye ke peche no thadi me hotha isi they were witnessing the crucifixion mati me pe teni hisura ponu mohola shaliro Magdala Maria fe mu Maria ke krifu we Jisu zevodi me krunu khashwadinu ke tiu ke kupie ki mekrunu ke lesu se kha ke tsiki unie suri samhoja zabadi me hoba isi they witness the burial of Jesus Magdala Maria fa mu Maria ke krifu unie Jisu zevodi kira po kruwashi ki chi kim he ke chupo kupie mekru ke leu khawashi ke cha unie susa apete mu ke cha singuli je do ugo text no mohoshaliro Tenu hani hadze pula kesha susungli do kuso ponu siro sabati na di jadu do ja terenti di sotie ki Magdala fa Maria mu Maria ke kripa unie mekru me hotio fo isi unie mekru me hotio fo isi di pu unie nguwa de kim hedi khawadi shikecha unie sususi de unie sabati le ke shinhe susume holada di for ke chunguli Mark to the care soro ponoli ro uniem hare ke tengu pukli di supie temo ken hegatola unie susupi vo isidi Mark to the care soro ko soponu susunguli sala ke tole shunu puke with the dawn this was jaka sapo sedeli niki tu parli ze unie uko tiunom hitoli ro tekra chada di voshido krato di me khunu voshi me chike susulele mu unie nu vodi ke krunye susa tsipie temogi slimo ketala sabat zau lanu unie temo susa menodi ke krunye ko ke semen noli mo ketala unie burial rights ko tsibie jisu mogi satadi vo ke che uko singuli do sala unie hare ke tengu ko kriti vo temo ken he ke tsa ho haliro kre ke che mo ke simo ru ke che za sipo ke che susu puya Teno hanye ke simu fovo ke che ko sisumuli musla uni vo ke cha ya le ke siki hapuri sike je basamo ke che nothing beyond that hapuri mirror sali ke to susu tomo ke che sisumuli uni thau no mo shodali ro ti so ja ho ha nu sho ti bo ke che sorrowful morning ti so ke saponguli ri niki tuleri uni laro nu sho ti so Japo ke cha uko susulele vide ke krela mon hamodzu ti so jakonu kim heri jisuki temi ke ti potsoshi kim heri popie cruise gift versedi po mo tsupe cruise shi ke cha unie so ko so petengu wade sala nusho camera jige cha unie melu unie tsunu ke chutsupa unie vo ke cha uko susunguli ti zapo lesha dali ro jisu mo kruke wa shiri ke ko ke semi ko tejo kasudinu die kasidine mekru kapye ke ja ke tiugi mo horvo wade
si za si su su vo de su shi tspa hi me ke tse su di me kru fe ba ke je uko ma ti me pe ten ni nu mo ho voli ro su su nguli do so na unye me kru nu vo ke tsu nu ke me ro to mo cha krie unye nu ke hu ke ro tsu fe di tspa hi me ko abu bu le di temo ken he su to mo shi avu khasu to mo shi ke je they were worried about the Roman soldiers who were there unye nu ke hu ke ro tsu fa mar ker so nu mo shali ro ke chabo unye nu ke hu ke ro tsu ke to poli ro shubo ke ji pu shu to ga sopo ke ji khu shi de avu bu le le to ga isi to me che so la unye ke lu ha mo shali ro unye nu ke hu ke ro tsu fa unye nu ke me ji tsu fa unye mi che ke zuri tu pa me che ke ke la mo ne ke ji pu shu zo shi ke dio za si ba mo unye su tsu shali ro hejo par hota die mu unye se ko se levo ke chenu unye ke lu mo shali ro unye re ve ha mo shali ro ke le pori vi pito mo ke positive anticipation ha pori vidi le ke to si ke pori to mo ke ko se sunguli dem ha yo po mo shali ro unye si zo shuri tep se di unye me kru mo hota for ke ko se se le vi they took the bold step to see the tomb mohonu unye jisu krip ya hatte de chigese unye jisu kri ngume jisu krip tugeje jisu rugeje unye hatte bo chike pinu kenyo unye jakrase senguli pe chamodi rila sigata dili ke view pe unye sus silita do mo unye no pe chamodi rila sigata dili ke vi ha japu mi chige chenu unye ke chige shekere thomie ke uko senguli do mo ha ko pe te unye no kawa mudi jisu phutyo ke jisu sieme jito ke sunguli puti ke renu ha puri tsalin zden hie chi uko smibu uko pe ka chiwa den hie ike ke le sukti do pe te no unye jisu kawa mo ke they continue to seek Jesus suko se pe te no unye jisu me ho jisu zeto ke uko sunguli musulmanu rila sikata kemer rahawa unye dile ke visu sunguli ke re thoche ke uko sunguli ha mo ho ki shiki tie uko jisu rila sikata jesu ke pupi baya tiche ke pra uko so hangi baya krista me ko la rahawa uko la teni ka sa thoboya mo uko ha lepe tsale ken so ke sike tipo there uko mi ki debo resurrection reality hawa uko gi no experience lishi uko miki debo po cha hawa silia shi ke uko su le shiki po futu ya ke jamiwe po cha su silia do munguli ka to sunguli musalati uko jisu futu ya zombe uko ke lu honu po ke re tipe tenu ke me re ke tipe tegunri po pe no dio ke po khawang ho ke pope novo do ke uko hecho to yame uko silia liro the reality of resurrection hope will be experienced by you rila sigata ketho ti uko mi poke silia do chaye ke nio liro resurrection demonstrate the power or resurrection demonstrate God's victory rila sigelie how ginu uke penye pu kolie kata susu takeshe uko sesunguli tenuko me krunu vor ke chiki ha rekr ke chikopo chiketa sesunguli do kusoke ni no pu ke che site ski ki ke me rich havora isi ki ke me rich havora siro ni pu dilimi po tiginu churi ke chiu pu ke tuwadi sagi bada extraordinary things happened. Hadu unye for ke chenu ki kisasha tigidili me po for ke tiru ke tuada musidi sigi bageta uko sesunguli Johan tuteme funu mohoshaliro unye vo ke tsigi me kru ke leuno ke tiu rutu ke tang musidi she unye lege choliro unye nu vo ke re toliro homie nipu morugo seteme isidi unye susule somebody must have stolen the body unye susuleli kuso senu tigidiliu purfigo tusha tigemelam hi pufenigo krapie meli pribagecha unye susungusha hanya havori ukepenya fudiliu musha musite pokengu ke nu unye michegata uko susunguli tigidiliu vori ketiu pugesha uko putike zut toyobona ha hat savor gecha ha mohshaliro
it's supernatural. Ha ungozo ke chepo. Deri ha uke penye fem hat topo keta uko suse lelivi. Uke penye fe te meke lunu lerm hat suse deshe keta uko suse nguli. God has intervened. Uke penye fe te meke luze nu pom hat suse deshe keta suse nguli. Mosu nu tiki di liu bunu ketole shunu puke che tiki nu nipu di liu kier isi from heaven the angel came. Sidi shie po ketiu puke shahonu. Kizuki, Mekru Metodeho, Isigechupie, Bengushigatola, Susiceta, Susunguli. How ha, Ukepene from Hato, Hila Sigata, how ha, Ukepene from Hato, Murhila Sigata, how the Ukepene Fe, Temiet Sigazum Hatogum Ho, Kolegata, Sus Takish, Ukomulido. So not dilemi work at how Christine, Kesiu, Mumekrum, Ho Kolegata. Genguza sipo chekeshe sesunguli. Uke penye fe ham hotze temye kobu. Pono pes pemekeshe, pono git chekeshe pope jogeshe petego uke penye fe. Suko sepete nunu pono justified sowa kita susa tashe musidinu. Ke koza si hako haginu pono pieza yecheshe kita uko sesunguli. Johan to take care no mohashali ra jisu ni potami de pusha. Popu ha kasut yonzo shiri, tsula seta yonzo shiri, ke kopo jenuba isidi Jesus pu. He had the authority to lay it down and to take it up again. Muke to Jesus tsatisha. Uke penefa poke ko piepe muke shasa singuli. Musana ha do vorke chuko. Ungom ha to ha ko ha muke chu rubimo. They did not just witness the extraordinary things. Ukoinu uko kepele susu tsaketefili. Mo uko kemeru tsaka salani kecho their hope will restored. Uko kemeru susu tsaka salani de. Mo sanau kepenye fe fila siega ta ke ko hawe. Uke penye fu kokile ta ke shunu. Poke ko we ham hidinu. Uke pele tsaketefishia. Poke ko ba hakim hidi kemeru jaketa unuri. Uke pe uko hope. Uke meru ha restored salashia keche uko sesunguliedo. This euro kuzo dinu kida. Kuso dinu pukeche rukuko umi chief bezodi kesemiem hef jeta isi. Me krufeke bat sapahimi ko we. Tigi diliu kirgeche ngumechi. Ke kisovor ke tsuri uko ngumechi. Ke tirutu keta uko sesungumechi. Mohammed Jesus jimi ko Jesus zasen he rilasida donkeche Jesus tato keche sapahi ko simechezo. Uko musudazo. Deri uko michide. Uko michide. Sidi ka toneshe pukeche uko nu ke simim hifdi chu ki jeketa sesunguli. Pele ke momiwe haitaya keche uko sesunguli we. Sapahi ko we responsibility ko pelle ke sholiro me crew family posidimi ko vota mo ruguli tari simumu isidi ko bu feba deri ko sunu ke penne popo ke ko celery hatsake siki ko miche ke jobu ko zefeli di ko kisimim hep jiketa susunguli kuso kerpo musu ko mo hokeliro ko vodi pitsuka zako mu zivo ko ki di potsidishi ko su pusha Tigi dile mi fori ke ti rutu de me krume tode isidi ko pus mechi deri pitse ka zako mu zefo ko kwe tsupa hiko sowa geta ko sesunguli sikira kape ko sowa di shi hilasi ka ta zeu bie ke hiwa geta they distort the resurrection story ko sikira ka selerinu ko sowa di hilasi mo ke ko sesepuwa zasi vekeshu Sapahi me puvodi me kru feke ba. Kitie ka zapi me kru ke leu ka ke wa ko pete. Temi we Jisu hapi pothala chwa dodi. Jisu siekata opi pothala chwa dodi. Temi we po kitsam hatsike sesunguli. Deriti gino ke penyo fe po ke ko selerm hatsike tananu. Temi ke ko sepi tsike sego thali mo ke ta ko sesunguli. Hilasi ke ta we. Uke penye po koli ke ta opi. Besi pengusha, mo uke penye veha no pomhato chegesha sisunguli. Jaye seuliro, resurrection demands our response. Hilasi kata wetie ukosu fekosumo shoketa ukosu sunguli. Kuso pengunu tiki dile we tenuni ki ham hidi pusha.
mi chi he chi a nie mi po guwa ke tao jisu photo ke che siba kuso soru po haki jmo de ke krila mon po pu ke shto itila siede vordi po ke zchu mo hochi kuso hani hanu tiki diliwe unikim hacha sepusha kerio liro mi chi he chi isi do not fear terenu pu ke shigim hidi tenu hani ha mi chi seto zo they were fearful uni nguke wa khekola uni mi chide mi haddebo uni pu bigger zapi pu dukri wa te me ke cha susu musudi uni mi cheba uni no tamo ngumolo de tamo kim hedo shi ke cha vo ke zikiri uni susu lebi mi chedo they were afraid what will happen to the body uni wet sapahi ko me kru feke bala uni ke lepe tsuda no mo kishi susu lepi uni mi chedo ke cha ko susu nguli fear surround them unie michi ke chu unie chupudi war dere unie michi unie zipudi war ke chu nu unie tseke tepe ke sha mo unie tu nu tu pe lo ke sha diu kapi unie ki pudi nie michi hechi isi nie michi hechi di hayo ha tiki dile unie ki pu ke sha michi hechi e ke chu di cha hayo ha jisu relasi ke tala pochan ni de di hayo ha jisu relasi ke tala ukel hunu poke kon ni de michi hechi isi uko tsali sabaya por hi ke tula sodu mejeko ke seketo zeke seketo michi mote isi di ko kilibaya because he live I can face tomorrow because he live all fear is gone por relasi ke tala michi ke to susu tomo ke ta susunguli tie uko tu ke pelo ke shidie hawa se ke tepe ke shidie hawa ugo tie ren no mo shon pa mo kishi do we need to hear this word of comfort today tie michi ke che o pa fu ke che si ke che ho ni ba de me ke si ugo ke hu ke si se prayer ke si pri ke che la no michi to ya me u pu sho ho pe zwa ke tala michi ke che bu u pa fu to me unya ora mori utapo pe zuwa ke cha pridi mi cheto ya mo kishi jisu relasi ke tala we tim ha ha ko pe tenu u ke mer ni ke ta ko susu leseke uni mi che ke to tiunu se ke te ke sha mutu ke pe lo ke sha diu puti tu ki uni ki vor muti dia ha ha u ko ki vor we cha ke ni uni ki pu ke sho li ro por relasi de isi he is reason tiki dilewe jisu relasi kata hawa prasha mu prakesha dia hawa liro kesium ho koliete ikecha diu prakeba ko sesunguli po haki jmode po relasi de musna chedo ko kwego ke likata kim hedinu po relasi kata la ko tie ko kemero nide po relasi kata la tie ko ke la ke lepo nguli de po relasi kata la uko ke jova kili susunguli de muslanu nu tie uko ke pelle hauha mu uko ke lu hauha ke me thyo chadamo there is reason for us to live today tie uko lu ke ba tie uko ri ke ba hauha pochapo nida ke cha uko susu le ke sana shike ke kri lamun za tie ke lu hauha we kun he po pom ho znu vodi za ye ke chnu nu potala chige to susu ho za ba de musna tie uko ke lu hawa pocha ni de we homi uke lu lepi o chame jetu ya liro ti dia hawa le ke sana shiji jisu krista relasi ke tala ti uko ke lu hawa pocha ni de we uko ke me repo bawi tiki dile we macha se uniki pu ke shu liro vorde po ke zuchu mohochi isi come and see the place where he lay vorde po ke zuchu mohosochi mohayoha ke invitation susuba tenuni kesha uni invite sasa sidishi uniki ne to force the mohosachi a call to a very personal experience ahyo haleka salaba uni ke sa ha uni bu uni to vodi muche uni to vodi siliche kecha sunu uni kesha a personal call to a personal experience sunu uni kesha susunguli relasi keta hawe resurrection demands a personal experience. Relasi ke ta hawa we uko mi popo ke tsubu uto ugi no si smo sho ke tsa uko susu le shiki.
Unye mekrunu legejigi. What do they see in the tomb? Unye mekrunu legejigi maki kechopo nguga. Johan tu temefe kusopeng mununu teninu liro. Fe linen febe jisu mo kezili di sevo kapi kezu. Fe we si jozo. Fe nheno popie potzi zie keshu. Ke kremen no sevo di bageta sesingu. Unye le mu fego. Temo ke ji kezu fe we bazo. Deri temo we zomo geta uko sesingu liye. The clothes were there, but the body was not there. Jisu we material obstruction hakwa chakha hakwa petem hokole di poefi shekata sesenguli musla kekiuliro nto vori mohosalichi uto vorichi favorichi sidi uto silichi uto ngulidi uto silichi isi keke hawe ubu kepele no vori morshokeche ukekeshe uko sesenguli tigdilewe unikeshe vorichi pokezutsu no vori moholichi unikekeshe kemhidi uko petego keba Jesus rilasigata mopoi kolida kecha the reality of his resurrection, the reality of his victory. Kesiom ho kolida kecha hoha uto vor mo hosaje me puke bauren biren na baje uto vor mo hosadi uto siliji kecha sun uko keba mudilie hawe de cha ha ko sekowe tenu haniha tsoke di tismo keta uko susulele vor ke jeki tek Tekracha, Unie Luko Tier Zaffer, meet Shagajo to 44. There Unie Vordi Unieta Mohoshadi, Unieto Sile Tatameta, Unike Nituva, Unie Tapare. They were joyful. Unie Nushoko Ramode, Nushoko Ramde, get new for de. Unie meet Shagajo, Unie Papaketo Kiri, Jewe Unie Capelle Nide, she said, get Unie, Sun Unie Capelle Nide. Each of us need to experience the reality of resurrection today. Uko petegurity, rila sigata hawe, uko tie susu, uko to simor shageta su umhotzabawe. Chadioliro, resurrection compels us to go and proclaim. Rila sigata hawe tie, uko bu vodi pumor shagetunu, uko keba getcha susunguli. Kuso tenyenu, tiki dilewe niki, volichi. Idi unikesha. There is a show no uniki, to vodi pushche isigechunu pare. Tereki we kesha voliche mehosachesi. There is a show liro, niet to vodi pushche isidi uniki pu. Kusoteninu. Tie recri vo poe petakiliko ki isidi pude. Tie recri voliche is go quickly isidi pu. So not to have voliche ikachaho no liro. The urgency of the message. Pu more kesho dilio liro hauha more so big chapo ketsana unibu recri voce idisus pusha. The urgency is because of the importance of the message. Delia hauha more so big chapo, delia hauha pochan nide, musala ni rekrivudi poe petakili koki pusache isi. Mo po promise ka ke sholiro, jiswe vo galil no uko zeke sedo isi dipu. God will meet there in Galilee. God will meet them in Galilee isi. Galilee liro Jisu ministry no mohashin liro tetsu me ye pike kla monje Jisu po japu mhatake kra Galil no chevor po si jimi ke ga chogori Galil no ke ga cho uko tetsu moholiro susimulie po ti vornize ke meje ke cho bavodo ko vornize kikili si jiko pette po kawadi ta ke ta susimulie dere Jisu we hila se ke ta ginu po there is hope of forgiveness and renewal. Ke jovani ke vi kemer bade, chaka salani ke vi kemer bade, musala po inu po dieliwe tenuko ketsedi to vodi rekrivodi pushli je isi. Sijiko kira po baga po ti hai ke chinu, uko kira ke niko Jisu sijiko ze hake hatushmode. Uko pete po kawadi ta kita susupu pitone rachano mejito di kenyo cha pomeli ke wa uko sisinguli Jisu cross gift forgetiki ker kini ko to samo kita uko ker po kruko to samo kita sisinguli ker kini ko dono mi po tebe mejinu showa mi po meliwa po kruge chu nuliro to samo kita iti ikecha uko sisinguli po kapre wade
uto ope joli ken ho guilty conscience how tu for the vo ba me chezo mi chege zu jewe uko ka patau shede jewe uko kiti bo tsada da ke che mi chege zu tu for vo di uko kha ba me che deri jisuwe posiji ko khawa mo ke che uko susunguli musala nu fila sike li ho ginu si ji me ko bu vo di galil nu poze ke sega do sus pupi uko pe tsoshe ke to la tenu ko ke tsesha how nu ke jova ke li ke merbaya ke che uko susunguli how nu cheka sala ke li uko sus ba ke che susunguli musala ke jisu fila sike ta la nu tie uko ke merpo ni de ke jova li ke che ho ha ba ke ta nguli how cheka sala li ka za ba ke che uko susunguli. There is hope of restoration for all who forsake the Lord. Jisu meli wadinu uto chau utenu vogeta migo. Chaka salali ke vi ke merbawi Jisu hila sikatala. Ukel hu hau hasedi uni unu tsudinu. Jisu meli watazo shiri po betray tsu watazo shiri. Restore salali ke vi ke merbawi. Jisu hila sikatala musulanu nu jiswe posi jigo to po meli wata zo shiri po pramata zo shiri po khawadi ta zo shiri kemerer khapye ko tsala she oko restore tsala likevi oko ke jova shidino ko bu dilikevi upi vodi ki junu puketo sus paketala jiswe sus chapye ko tsake she oko susungli kuso te thanu pukeje sala uni michi mu uni nipi mhapo chidi to kenuri mekruchi pradi sokopie popethakili ko kiputio tavoda isi hapente urgency mi cheba uni niba mixed emotion uni mi cheba de mi cheba no zoshiri uni susu zedi uni ni ke chosu tuvdi kenuri isi hurriedly uni recruit said it vogetu no tavoda isi they ran to tell the disciples. Uni mixed emotions tozo deri uni really mode ke klamon uni pidi muwa ke tala mu uni tavodi uni kipu ke shu tshe dili ki view sevodi mi cheka ba siji ko ki pusha mu uni tavodi tseke sha hodu uni mi cheba zo shi uni ke pelle par ke tala nu uni ke pelle ba ke tala nu uni dizi chde ta she ke ta sunguli uni the fact that they run uni tavo ke chahoga fele ken hochdi pun thorge cha pur samosha kita that what halishim de fele hoge cha ni impatiently waiting to tell the good news papa fele ken hochdi uni tavo ke cha sike cha po ukos sunguli mahaya no mohashe ke cha uni ke chege shu hope uni priority chegeta uni piwo pumo shigeta hoha uni supie uni la ke mege thochi geta sus chidini uni priority ru sus ta ketala su somehow more so that it's a uni sus tu fudi ta keta susunguli mo honu ukoti ukoki kesu siba uke penefe uki pugeshu uke penefe uke tegeshu uke penefe uko leke shaho habu kere thotsmo ke mege thosdi pe pumo shigeta musuli ro dilike vi hoha Dili ki visu su ki ke chupaga hila si ke tala kemer ni de we ke chuwi mohom ke siki na pusasam hedi resurrection is not just something to believe and to hear hila si ke ta ho haliro renali di pelle ke chasyo har bimo ha uko ke la ke le mzeu ke tala ha uko kemer mzeu ke tala nu uko supye pumo ke proclamation ha samor ke uko susunguli mosla che do ke pelle mi ko uko ren ke le ha uko pelle ke le ha uko sep padin pumo ke prasamo ke ta sus uko meseba ke ta uko sus le ke mosunu uko subu kere totsmo keme totsdi pe tsmo ke susunguli kuso tepe si je jisu unyeze ke sele disie ke viu tsuli che si she si je unye poki pure popi biedi por shoda unye ke tseso wade ni pu diliu unye tavu je jisu vori chanu unyeze ke selali jisu unyeze ke selali mo unye jisu ze ke se ke shenu pudo ke ba confirm chwade uni diliu sus confirm chwa ke ta susunguli mo uke pene pe pom hato haidi chshia
puda ke chu dilie su se we dije chso lir poi su ne poto confirmation su se several share ke che uko su sunguli uni dije chega ta hanu uni khatji ke se uko su sunguli pi wo puso ke to hanu uni ji sungu molo dilie pi uni ki puso zolo deri pu ke su uni pele tu di su nu uni khatji be su nu su di uni to ke shla nu jiswe uni zeke seke she uko su sunguli buche do di ha when we fully surrender to God's ways in obedience, when we fully surrender to God's ways in obedience, He meets us in our place of surrender. We ukati ke cha tetsu no jiswe uze ke sesia ke cha susunguli. We ti ukati ke she dizenu ukati she dinu tsoshado ni pu si shada liro no ukati so wa ka ta tetsu no jiswe nze ke seshado mo no pu ke to diu potom no ke meti she ke to susunguli. Dile ke vile sa hono mo voliro jiswe pomoto ke kratsha de ke mi tor ha ke ba ke cha po onie pengusu zemeta onie no ke tsu de po pitele de por shoda isi. They took hold of his feet and worship him. Kiga tsubala oni ke de po pitele de por shoga ke krila mon onie how hard hila sikata mesaya onie su they recognize that. So la onie po pitele de por shoga ta su se de ha ya no ke to de po tseke tepe ke ba su sumulie onie jisu musha jisu onie ro tseke tre feusi she onie po bile de musidi onie how ha jisu de isidi onie po bile de po hide de ke che onie su sili. And this verse affirms us because I no pu ke che jisu e temosi ke che ponu sili ke ta tuidi kun he po ke pele me kori ham hidi ukori temo ka sa po sidi share da ke to Jesus affirm chikesha ukosus leke sana shike Corinthia ko lesekiru kerpeng no provoli rosasunguli do. There is hope for bodily resurrection of every believer. Jiswe rilashide teno hani habu po biesadi how ha jisuzo uniesus siri po biesadi unieno po rilashide ke tsikele toidi kemer rokhapiu ko tsake sholi ro ukori temo hai ham hedinu temo ka sapo chupli di rilasi le petiozo do ke cha camera how nu ko sesunguli rilasi ke ta ke ko ha sala uko kelhunu ke thopo chada liro uko ke pelesusa tsake metilia mu ko kelhu ha ke dilia ke cha sesunguli kuso kerenu jisue tenuni ki pudi niemi chi hichi vo asize ko bu galil nu voli nushi ukosunu anguli to ho sisa jiswe tigdiliu pukeshe diu pukesala keshe ukosunguli ham hoza mati to take care to te mefe sorunu to te mati mefe soruker po sera po sera kenienu vodi tiziu no jiswe ham hoza posi jiko kipusha poeno kesienu no filashile do muvo galil no ukozeke selato keche jiswe susu pusha mu dia ha vakeniu vala tenuni gi nu khalabi posiji ko kipu ke shu ko susunguli ham hodzli ro asiji ko isi petha ke ko isi de chi we jisu ko se asize ko isi ke che de cha ha si ke che ko susunguli asize ko ki pusuji relationship yobo ukopie po ke penyo thoche ke ba jisu susu refer chala ke shu ko susunguli Kikim hedi jiswe kekele koze kepe robashi sus highlight saba ukoe po khawa de ukoe tap phede deri jiswe uko khawa mogecha mu poino pom har po ukola bazo gecha sus affirm chedi asize ko ki pusache isi musalla jisum har ho ba gecha la de to vodi pusache ikecha ha dilia ha thi responsibility ha jiswe pusiji kor bimo de uko petela responsibility haba pregeche uko sesumuli kuso mefete thanu kuso hanu kuso ker soromu tsoko ma hoker liro siji ko galil nu volie musunu uko jisu ko ketse ke shidi uko thornali de ni ko tovodi kizunu temiko bu seye ko bu asiji mi chuli che isidi uko ketse ke shidi siji ko sesumuli jisue poi filasi kata sus kape po siji ko pengusha sidi uko ketse shake cha uko sesunguli do
musu zedinu jisu rilasi kata hawaginu ke huwe pumishinu sedesha ke hu mishinu sedesha de to vonichi pubie japuchiji rilasi kata kristau pubie kizinu seye ko ki japuchiji isi ke krilamonda how harbi uko kemeru mo how harbi uko sijezo ke chala mati johan lesson mo hovoliro Martha enu punu shodi tekrachadi punu shodi krapiba punu tsadi ba mostiu nu jiswe vor sidishe Martha ki dia ha pusha a rilake siu mu ke hizo isidi Martha ki pusha ke hu puri apelia ke jami sheta zori hilali do isidi dia ha khapi Martha ki puke chasu se chale Martha punu chaba pupru shegatala punu shopie punu lole muke chatiunu dia ha khapi puchidinu jise puke cha ar hilake siu mu ke hizo isi mohonu uko mohoshaliro there is no resurrection apart from Jesus Christ Jesus samoliro hilake siu puritomo Jesus samoliro ke chache ke ri bamo ke cha uko sesunguli ke klamun ze poe uko ke rim no zeuzo ke chala poe potopudi a ke hiuzo isi he is the life mo poe ke hiuzo ke cha ke ri ha khapie popelelea popelele ke tamye kogi ke ri ha khashia uko buri pozedino ke sium ho kokili susu nguni ke tala po ke ri susu khapie popelle ke lime kogi tsha we ke hupori jisu pelele liro tie phila ke sia ha ubye chli vide ke klam mon jiswe ke siu penwa ke tala ukori tie kokili nguli vi ke tasa singuli when Jesus overcome death jiswe ke siu penwa ke tan hie ke siu mo kokili ha khapie uko ke hupori chswa ke ta uko se rakrashike po ke siu penjali ke tala ke siu mo koli ke to ha khapie uko pette chswa de mo sana tie uko ke lhunu uko tom ha ke hupo mo sebazo shiwi si jigo kim hi tenu ha kom hi dinu mi chi ke chati bo ze ke sebari levi ke nu do ke chati bo ze ke sebani vi mori ho mi che do unu sho ke cha tenu loni mo ke cha khori tu pato levi usi je bo levi kru kremodi a kim hi do shi ke cha uncertainties ha ko hala unu ke hu ke ro chi ke cha ti bu ni ba levi deri si ke cha thapunu bazo shiwi uko thie uko ke mer pon ni de ke krilamon jiswe uko bu hako pe tem ho koli ke vi chashawa ke tala we thie uke pelle su su khapie jisu krista ge shole liro ko ke li ha uko vi mu ke mer ha uko vi thie ke lunuri ko ke li uko vi zo vorto ke lunuri vor ke to ke lunuri ko ke li ha uko vi zo jisu hilasi ke le ha ginu uke penyefe pum hatho ko ke le hatho ha pe uko pengmu ke shekem hedinu kun he po jisu na vor ke ton he hatho ha chchi so do mosana ki uko vor ke tyo po la vor ke chen he ko ke le hatho chchi so ke to ha fedil hu ke ba tiunu tipe uko pelle shawa ke ta le thonu to vodi por hilasi ke ta dili ke view pupi ja puchi uko ke lu ha bu hilasi ke ta ke ko ke me recevoir shia ke cha su su ja puchi di tie to vodi pu prapi ja puchi di po vor ke mo chi po li cha thali ke ni pu bu chi do ja pe uko cha di ke me re su su uko bu nguli di ko ke le ke lu su nu lu la sha ke li chi di tenza
보리게되라 소두 메지고 게세게되어 미치모데 그거에 즉게세 자리고 지라리나 자리쿠 체리 러시아 체리는 메파테타 보리게되라 게세디 우리나라 앞에 게세 시다리 게리다메 Zipie ke kumanunu ur hakashu uchpie ke dir vie po mu po ke penyofa mu po lie ke cha zievo ko chikashu del he ke cha che za ye mu ke kobu po gi ba ke liu che siro ke cha che ke diu sieta le ke lo hi pe ngu le ke lo ke penyofa por bizo ke chu bu ke cha che te te ru fa mu za pu za ye che jisu zo na cha ye这不是，巴黎的这不是一个这个直播室里头。这里有例了，如果这个方面的这道给说地好呢，Century Core 我做学的，这些巴塞尼我做学的，给什么牛巴的，给这，拉西个他，第四章呢，这不这边比谁个什么，我被逮捕，给侬提讲过给啦，给别人发白纸么，我白纸喂，啊不是。Peteki chasas na gato liro Century Choir ko thehesia bas seki Easter cantata ola kedi sela kedi Baptist Church che chamanunu japuchudo sla go regola mo go japu golari ke chatsabaje bas seki Baptist Church chara kedi go cantata Easter cantata house japuchudo ke newly ke pesiga ke newly ro Kohima Angami Baptist Tenugo Krotho KABTK Vorgaja April Zakarpo Saturday here Ukehu UBC Nunu Peder Chapadoba Vakenya Kuhudo Batafadi Potigi Vortole Bakerki Kehu Keriu Mu Barogi Kehu Kinu and here the Pusin Ketuneliro Levino Mu Visasia Dolie Unyala chaba mo program hawala chaba je mo ke hunu tenu ko pe teburi vor ke ABT ke pe der sa hunu ke pe cross je ke se niki chasya seuli ro utsa perfebo pokia chekato potiu pe nyo vor de sala
su se ke pe si do Ajibu liro daughter of late Mr. and Mrs. Petivina Meyase po ugo chapor saba mo smhono ugo missionary reach for gazonyo go siba ajibu po zeu liro teja khri liro Mrs. and Reverend Kelhuse Tonagi mo ke hoki gesha holiro Mrs. and Mr. Athobu Meyase and Mrs. and Reverend Kelhuse Tonagi ugo bu April Jacker Pengu Wednesday here Baroki ke hujonu vor japie ya saniri chasa mo te henry ke ko thosha mo puti hanye ke pe cross je ke chase ke hugori ke sia mo pesisia mo puti holai ke cha chabaje achi bolari chabaje dio mo the lauli ro ugo chido Easter feast paleli ro Easter feast ba to mo haula ugo table arrangement ko se ke pesi menyo so do nyo ko lebalie Palili ro uvi zatie baptism pool kegi table boba musuli ro pichogola kacha go pichogola de ho sala ni go ke hupuri hauledi table to ha peri be pichogo tsu je mo ni go ke hupuri pakaji ki pichogo nguro ugo krohibie ugo chathabie ugo bunu baptism pool area no pilidi chnu chse chbadi pichogo bu jigi anu ke krotoliche mo ke hupuri table to ha peri be pichogo tsu je ke tse ni ki chasia table poliro annex building nubado mo su petela se table ke niliro pidi jubilee hall nuba se hichugola liro ledi pe khrono jubilee hall khrono dining hall nu ke se be bawade sala su se ke pccia ke hu bori thenu seda modi la pale liro te henry ke pe cross ke series honyo ke luri se je mo haki ha ke ba go so we go paliro ke khudaya ga jala ke re ki ke ba go ni go to ki kha ho hanu ki kha ho selildi anu meza jubilee honu pilervi posieta pagajo goni go peziri tio erkriza seliliro ugo ke khu ge su sali do ho pete pezie mu ni pubu jabi pete go tje